This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Haka apusan terik ujliu arhajar apusan ki bor penyak cenong ka lapangap West Gentle Hills District kapadan markhap bat kakarbi Anglong District ke Jela Assam haringkat kinong ya lambat khot seng bahalang ba per kilahiar sya ka jaka baladan ke jingtung ding be an daki jat ben riu karbi haka te ke cenong Kasnong lapangap kabadan hamar kaput baka karbi Anglong District kadai ka bajumat bor-bor ya kijingwan le don bor daki jat ben riu karbi na lor ki bor penyak District Council ka karbi Autonomous Council kata nadu ka jingbu kherdok krong khajna ka jing thombor ya ki marrep bat ki jaka Om tangkata ha ka jinglet jenrat ya ki den riding bala thong daki jat ben riu karbi lalap ha ki te ki jaka la shnaru ya ki yingshong yingsa ha ka ni kasngi la don langru ki pulit na district Nakaliang kajantia Students Union Lingba uba Neil Kik Mukim, General Secretary ulapan pau baka Sarkar Jela lembar ki buat penyak district ka West Gentle Hills ki dayban shim jing tokit yaga ni ka jingwan thombor. Ini kesini dari yang iga JSU sing gitu udah kut sini ke dorban senong lapangap nei bentau lai pai ba u bentra ya gini ga ini de bentau chnai karbi de bentau tung tep pam ya gini ga tau nang bang pu chlo dan liang JSU nei kesini depan ni go yarap bagi senong lapangap lapangap urok beri nyap terkam cu le ya gitu dorban senong halang go pher dan nei kesini man go kesini ko sa jing kemul bagi liang yang i pai ba bagi bentra ya gini ga tau ko wa em ini jadi sekian man go ketahu kuah man sensitif dan yang i baik em berdekat jing teli di perang kamu man ngene kesini dekat men wa yang karbi do man go mesti siki ne bentau up ki yaga second phase ne bentau go men baik ukur sam untuk jing sikit ulah kam kecuau em ukur sam ini man go mesti siki karbi untuk wa haman gi wiya cham untuk le bon ngon yang baik ba kecim bi resen jam jing teli brok bi ndu sim halang bi do parchno baik ba beri nyap terkam jo le belum jadi brok bi Muslim Rijantiau ya. Habatin, pej bahagi kishab plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpunyang kadut pej ya kishab plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki marbam modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya